Bonjour a tutti e benvenuti a Visto de Drôle, l'émission qui transforme les salles de classe en rédaction sur Camille Martel et sur bien content de vous accueillir. Oui, il y a le lycée Foch des Roudes, une salle toute pitchotte, si en fouesse nombreuse de ding, et mais les escoulants des premières, les escoulants d'Oucitan, accompagnés de son professeur, l'inénarrable, l'indéfectible, l'inébranlable, Gauthier Couffin, le poudes applaudi. A Visto de Drôle. Edith Buiga, del País Segali, e che sui insegnare in università intervenendo nelle scuole, contaire, musicaire, cantaire, des codes. Toute une fune des fonciens. Un pau. Alentour de la table, alentour d'aquel micro, d'escoulants, fouesse attentif, fouesse concentrant. Et met des casques, 5 casques, manteis escoles aquí. Il y a où ça la place, qui déplace le micro, en ASMR, et pour d'un commencer. Bonjour. E bonsoon. Avete dit que cette musicairo, contairo, enseñairo et fazet des interventions. Mais quel est votre métier, votre profession? Ma professió és intervenent dins les escoles, mas a l'entorn de la cultura occitana, donc per eu és lògic de fer de música, de contar, de dansar, de cantar, tot això. Et pago plat? A que paga. És un músic precari com métier perquè avem pas que de CDD, mais sí que no pago plat. Vos coneixem un salari? Non, tout va plat. Merci. Amb plaisir. Dempuèi quin de temps comptats? A que fa pas longtemps que conti, hai tot un pau comptat dins les escoles per els escolans, mas a que fa 2 anys, són que 2 anys que he començat de fer de causa davant un públic aquí. Comptats en occità? En occità hi ha de contes que fau meitat en occità, meitat en francès, a que depèn també del públic on ho fau. Mas s'ha dit, volem saber, què vos ha butat a començar a comptar? E bé, foguet un hasard perquè qualcun m'ha vist comptar dins d'escoles aquí e m'ha demandat de venir a Sant Vincent. És el primer conte que hi faig a Sant Vincent per un públic biel e dessús també hi havia. E poi qualcun m'ha vist comptar a Sant Vincent e anar-hi a la vila, aquí a la manufactura, Cabio d'Hubert, e aquí qualcun m'ha vist e em faig exactar que he començat e m'ha metut la pressió també per fer d'altres contes aquí. E vos remembrats del primer conte que havès comptat? Oh, me'n souveni pla. Era el conte d'Elefant Polit de Boudou. Et comptats a vostra família? Al meu drole, bon, lo de 14 anys ara me vol pas pujar avui, mais lo pitjor encara, ouais, és mon coball en pau. Vous fazes de col·lectatge? No, n'he pas mai faig, n'he força escoltat, he assistit a de col·lectatge de Bedel, de Pizzet, de Christian Peire, d'en primer, que era un amic de mon pare de longa data, e poi també amb Daniel e Céline Lodo, mais jo n'he pas mai faig. M'interessaria, sai pas, vereu un son que ne farai. Così vos són arribats los contes. Così me són arribats los contes. Bé, és un viatge de transmissió que m'agrada força. M'agrada d'ausir els contes, d'ausir el món, de parlar, els bells. E après, naturalment, amb els droles fins final, dins les escoles, que penso que és important d'ausir la llengua per la parlar. E donc és un dels viatges que he trapat per fer aquesta transmissió. Oh, mas arribats los contes per la família o per de lectures? Ah, bé, jo soy nascuda dins una família de militants occitans,
Donc, n'ai tout son augit, le premier que me souveni és le de Christian Peire, que lo faisait amb un fund de décors et de matériel, que era la Muntanya Negra. Et après, mon grand, que contava també, cantava, contava. Mais és pas vengut a produire, és vengut tardier, molt tardier. Ha visto dei droli. Bunsun Edith, I bonson. cal de qualitats particularios per esse contaire o per contar? En occità ou en general? En Occità. Bah, l'amour de la langue et l'amour de la transmission, tout simplement, pas mai. L'enveja de l'UFA. Et en general, també. Qu'est saco un bon contaire? Qu'est-ce que un bon contaire? Bah, ako depèn. Eu aimarai un contaire que tu beleu aimaras pas. Mas après, me pensi que quand même un contaire és quelqu'un que te conte une història seu, no? Même si l'ha augit abans, lo conta son biais e pensi que és important, d'accord? Auriat un exemple d'un bon contaire que vous a marcat? N'hi ha força dins los col·lectatges que escolti bravament, mas un que m'agrada força és Yves Durand. Ouais. Que coneixi mai d'accord, mais ouais, m'agrada força. Son biais de contar et la persona que és. Et avez un public favorit? Me senti si mai d'ais amb los pitjors, mais un public també que te d'ais pas passar de rouge. Donc, je aco depèn. M'agrada de... Ouais, per los ancians, també m'agrada de veure los joells aquí, d'ausir la lenga. M'agrada. Non, n'hi ha pas de public que m'agrada mai qu'un altre. Et quel est le public matché? Bah, aco depèn de l'endret on fa lo contes. Dins les escoles, forçadament els pitjors. E dins los hostals de retirada, te dais imaginar. Aquí. Et così se debano un spectacle de conte? Alors, hay un conte que necessita un pau de material, mais non pas brica. Le monde és acceptat, normalment, perquè dura quand même, aco depèn, una horada. Monti su scena, presenti un pau, e poi comenci a contar, e ensaggi d'encadenar los contes, e metti un pau de musica també de dins. Donc, S'adapte le conte en fonction de son public? Oh, de cots. Après, se caugisi de contar su que no cita, se lo fau davant d'un public de fons, per exemple, que sabi que coneix un pa la lenga. Veleu que hi haurà mai de gestual, de causes i tal, per los ajudar a comprendre quand même le conte, l'història. Avez une anecdote régulière? Pas encara. Desencusament. Est-ce qu'avets un conte favorit dins los contes que vous són estats contats? Lo de la Muntanya Negra, que coneix d'un peu que sou de ruleta. E, ouais, m'ha marcat. Per mantes raons, és un conte que demorarà. Et avem un conte favorit dins los contes qu'aimas de contar? Aquí sou a treballar una passetzada de col·lectatge que ha estat faig dins mon cantó. E vau ensatjar de fer una passetzada amb de música e de contes curtets. E aquí pensi que n'hi ha que m'agraden força, mais ho disi pas pel moment. Que vos deixarà descobrir. Vereu. Ha visto dei droli. Bonsoir Edith. Bonsoir. Qu'est-ce un bon conte? Un bon conte. És un conte que te toca, simplement, que te parla, que te val enveja d'escoltar. Quelles sont les origines de vostres contes? Aco depèn. Quand même, m'agrada Voodoo, donc je n'en coneixi quand même quelques de Voodoo.
Et après, les origines abairuneses ou occitanes, solide. Mais nous rendem compte que, fin final, les thématiques se retroben per tot dins el món. Donc, jo vaig cercar dins el meu canto i dins la meva cultura, mais sabi que venu del món entier. Donc, vous arrivez des contes d'adaptation des contes étrangers. Se nous ho prevereu. Et si s'écrit une conte? A partir de ce que ben augit. Per exemple, me sentissi pas légitime de dire que és un conte que he escrit i que he creat, mais conti la meva història en rapport a la música i sobretot a la cabreta. E n'he fatto una historieta per quelcom que m'agradava de contar e davant els escolans d'imprimir e après davant els altres, els que me volen escoltar, mais és un quelcom que he ensajat de fer. Si c'est travailler à une collectage per Boutard di un spectacle de contes. Quand els contes que he causat venu de col·lectatges ja n'he nascut mai d'un, perquè que sia al canto, vedel, l'odo, tot el que faig, se retroben els mateixos dins Avairu, dins Tar, dins Occitània. Nascut mai d'un. E après, sovint, el que fau és que l'escrivi un cop, amb això que me sovenya, d'ajusti de causes, escuti encara, e lo torni a escriure, e après lo conti, m'enregistri e me torni a escutar. És això que fau. Un conte escrit és toujours un conte o és altra cosa? Per eu, un conte escrit, quand même, es faig per ese dit. Mas m'agrada quand même de llegir des contes, de recull de contes, de l'abat Bessou, que podem pas mai escutar, o alaro dit per d'altres, mais pensi que jo mantes viatges de prendre els contes, de les escutar, de llegir. Me toca mai de les escutar. Si c'est travailler la mise en scène d'un spectacle de contes? Això depèn del conte, de l'enveja, de lo fa passar. Per exemple, el tot primer que he faig era el d'Elefant Polit, que havia el costum de fer davant d'escolans. E per la comprenaison havia quand même de material, és a dir, per la peira verda havia un cartó que se dubricia, que era en verd, havia l'ulo, un petatge per fer la figlia polida, una piazza, e em faig, quan m'ho demandat de contar davant un altre públic d'adultes, he retirat de material, perquè si hi ha mai un conte que un spectacle de teatre, que ensagi de non pas teatralitzar de trop. Aquí és risolier perquè demà vau contar e serà el primer cop que fau un dels contes aquí e me demandi si lo fau assetada, levada, si que non treballi soleta. Per un conte un amigo meu no m'ha ajudat, que era justament dins el teatre, e m'ha ballat de consells, mais és pas sistemàtic. Avets parlat de mise en scène. Dins els contes que avets recebut, pitjuna, hi havia una mise en scène o era mai natural? Hi havia un que era metut en scène, lo de la Muntanya Negra, de que parlavi tot ara de Pizzet, de Christian Pere Bedel. E aquí n'hi havia força material. Era mai un spectacle justament un conte. Tots els altres són estats contats naturalment. Mus grans e de monde que passava a l'hostal e dins les beliades on anavi aquí. De què penses de la mise en scène dins els contes? El material que utilitzes per la mise en scène t'obliga a respectar una mena de tiare que
E t'empaccia quand même la spontaneïtat, l'improvisació, quand sos d'ais de lo fa, sui a sus aco, mais ouais, pensi que la mise en scène, trop de mise en scène, t'oblige à respectar une autre dins un conte ou dins un spectacle. Ha visto dei droli? Bonjour. Adieu. Din quin encastre contas? Hai contat per les escoles, d'un cos dins d'escoles, dins de festa de vilatge, dins de biblioteques, dins un museu a Espalion, aquí demà per la dictadura occitana que l'IEO m'ha demandat de venir. Aco depèn, jo pas verdaderament dins de d'hostals de retirada on que me demando. Quelle demande de contaire? Tout le monde. Los que em veig de passar un bon moment. Après, és particulier perquè jo fau los contes en occità, donc quand même són de monde sensibilitzats a la cultura e a la lengua, això que la volem fer descobrir, això que aquí sabi que demà va contar pendent la correcció de la dictadura, donc lo calio qualcun per passar el temps d'un viatge agradiu, esperi. Las gens s'han d'espero qu'en venum veire de contes? Crezi que non. Venum passar un moment, escutar. Non pensi pas qu'on d'esperos. Ce que m'han dit, c'est mai d'accord. Perquè a la fi te'n vas d'escena e vas veire el monde te ben veire. Non crezi que patsa mai. Beleu lo je fan, mais non sabi pas per te dir-ho même. Són nombroses les contaires en Aveiro? Bé, perquè hi ha de monde que conta a l'hostal, mai que mai lo papet la imametes. En faccio és un contaire, que se dirà pas contaire, mais és un contaire, donc n'hi ha bravament. Aquí, bon, après aquella generació que sap los contes, s'ho a partir, mais n'hi ha bravament. Après, de professionals, n'en coneixi pas brica. Hi ha Marika Verlaguer, Ives Duran, Monique Burg, mais que ven pas d'Avairo, que coneixi eu. De cots treballas ensemble? Treballem pas a massa, non. Ai faig d'estagis. Monti pas mos contes amb me d'autres contaires. Mas preni de lor experiència en fazent d'estagis, justament, que n'ai faig amb Ives, amb Monica Burg, que bravament interessant de veure los viatges diferents de contar, justament, e de prendre un pau de cadu. És un moment de treball, mas sou jo que veni treballar dins aquestes cases. Quin és el rol del contaire? La transmissió. E per vos, quin valor acordats al faig de transmetres aquelles contes? Bé, el faig de pas perdre la memòria de tot aquell saber que passa pel conte, mais que passa també pel cant, per la música, per exemple, per los enfants e el valor que voglio transmetre als joves. Has un exemple de valor a me ballar? La gentilesa. Le plaisir. Le plaisir d'escutar, le plaisir d'acceptar de ne pas comprendre també. Et après, dans la transmission, j'espère que, comme la montagne negra de Christian Peyre Bedel m'a marqué, verreu que marcarà quelqu'un et que, surtout, li ballarà en veig de n'escutar mai, de continuar de fer viure aquella memòria. Quines són les limites del conte? N'hi ha pas. Des limites al conte. Un conte pot parlar de tot, un conte pot prendre totes les tonalitats, risoliero, tristos. Ah bé, en faccio el conte és qualcun que veig de contar quicon, que le toca, que sia inventat o que sia col·lectat, augit dins la família, dins d'altres situacions.
pot tout essere un conte. De contar, voilà, so che avem invece de contar e de transmettere e de partejar. A Vista de Drole, saison 1, episodi 3. E aia un compagno des esculan da o liceo Foch de Rodez, a qui tutei a Magacha. Din l'ordre Lavier, Léa, Eulalie, Natalia, Lucie, Nathan, Ethan, Lilou, Corentin, Leila, Luan, Juliette, Camille, Ethan, Chloé, Esperi, Oubida, Degun. Encara un cor Gramassi a o liceo Gramassi a son prof e Gautier Coufin. Et enfin, Gramassi en tu, Edith, per ta vengude vei. A me plaisir. A visto dei droli. A Visto de Drole, un podcast Ludiari réalisé per Camille Martel, et met le soutien de la région Occitanie, la délégation générale à la langue française et à la langue de France, la DRAC Occitanie, la commune de Toulouse, l'Office public de la langue occitane et enfin Vautrei que lieges, escutas et soutenes Ludiari. Gramassi et au cauquevin.